Bilmeyevler özü bitmesin. Көңелнең кыллары киерелгән бер мәлдә һәм шартлап эзелер чагында. Көттеләр, сынар дип, сынмады. Яктырак кабындың тагында. Күз белән, йөз белән сыналдың, кыйналган чагы да булгандыр. Көттеләр, елар дип, күз яшен бирмәдең, ә юкса күңелең тулгандыр. Бүген син үзең сүз, үзең җыр, үзең дан һәм үзең тулы бер театр. Уңыш бит ул шундый. Көчсездән чикләшеп, көчлене ныгырак яратыр. Сөйләгән сөйләр ул, тиргәр дә, тик күпләр еларлар кушылып җырына. Арманда меңәрләр, үзеңдә билбәгән, тайпылмас юлыңда. Benim apayının gegerine sıyırı hem gegerine mügizi var. Tamam ölüm oğlunu yaratar. Kümmüne kıstasan da kümme akşalar takdim etsen de oğlun hem sıyırların bir paylaşıp gitmeyecek. Bu 100%. Ama şunun katlıkmaya doğru, tuğan yakka, tuğan yurtta, tabiatke hem başkasına bu benim birden bir en yakın kişim hazır, benim ablam. Havalar birinci dakika pazar konsertleri var. Ebu dege yüzü üstürgen 50 kazının birisi. Liza işimde yarım bırakayım. Apay rahmet. Baltaş rayonunun normal oğul yerlik başladı. Bu tüm haklarına yılga bölgen aşıyısız. Biz atmasayın aşıyız onu. Biz bir beyefetle şuşundu apay oğulumuzla bize Hayır. Bu tezim ona verem, tuğan oğlumdan 83%'dir. Beşi kılağının birisi, jirli müziklere başladı. Presidentir apa. Dostlar, sizge şın dürüsün söyleyeyim. Köpten tügülgüne şamapta berdiler ot kazanan isim. Rahmet bizim kutlularımız için. Hem ben ol turda bildim, İlyas'ın mena şaltıratıp etti. Çünkü devlet işletmesi hem hazırgına şimdi haber yetkirdiler. Sina prezidentimiz ukazga kol koygan eken, sen hazır kazanan isimini algansın deyip şapkattım çünkü birinci anardan işittim. O işine başlagan hem minnet yaşırıp gine azagına hatta bir yetkirgen kişi Liliya Pasil Sayit prezidenttir. Şimdi bir yakın kadirli kişi benim rayondagi bütün şoklap. Aytaylar gidelim, her aytgan so'zi kitobda. Gülseyanın her aytgan so'zi kitobini. Men sana kitob olib keldim Gülseyan. Kitobni qirg'a yo'ratmaganingni bilaman. Bu kitobning ismi de var, avtori da var, lekin bu kitob hali bir nida yozilmagan. Mana shu kitob qachonda bo'lsa yozilib, tomoshabinlarni quvontirib, tega qonaqli so'zlarini yozib, bizga mana shuni matn qilib yozmadi. Taqdim etarsan deb Hayırlı kişi yapmayın. Size hanımına ellerine aytımızda var. Sizler ikinde Tataristan Respublikamızdan atlazanan artistin ismini verdiler. Rıza sen köktüğünde bütün üstüne verirler bilsek sana bilmiyorlar ekendi. Senin abi layıklı, senin tamaşaçı, balık seni yarata, senin balık jırsızı. Jırsızlardan bir vakitte da sayıp işe her vakit halkımızını şu an... Haydi rahmet senin. Fakat sen normal mısın? Hayırlı işler kırmadığınızlar, ben de şu meclisanın etken dileklerine kuşlan, ne senin için bir şey. Sen indi bu bölekte köpten layın edin, indi sen bugün halk artisti degen isimini alığa tiyişirin. Lakin sonra olsa da şulay bolurga tiyiş ol, hem sen halk artisti ulaşacaksın olarsa. Biz seni yaradınız. Köpken jırlarının, köpken kitlarından aftıra kalmayı. Klastaşlarına, sen dostlarına canım eyterim. Kişi konsertga bardık deyiz. Şu prinsipi şundan normalne hatun deyiz. Etilerin, enilerin, ebilerin, babaların vijiyip gelsinler ya mı konsertga? Şalk Alina Badreddinova özü. Köpken vakitte yana kulmek bilen Instagram
Телеграмга бер нәрсә кую белән миңа язырга тотынасыз. Кайсы кибеттән алып була, ничә сум тора бу дип. Ул бәясез. Ул чөнки дөнья йөзендә бер генә эксклюзив күлмәк булырга мөмкин һәм ул Алинаныкы. Әйтәсем килә, бик уңайлы клиент. Не капризная, только один минус. Төнлә илһам килә аңа. Төнлә илһам килә, шалтырата, уяна. Ясап бетергәнче слушать бетәбез. Но в итоге вот то, что есть. Самое неудачное — это ее идея, если что. Алина Бадрудинова. Алиночка, рахмәт безгә. Алина Бадрудинова. 10 ел буена минем алыштыргысыз визажистым Вера Григорьева. Ты мне так дорога, особенно вечерними звонками. Верочка, с утра наберешь меня? Люблю, не могу. Вераның бик яратып әйтә торган бер сүзе бар. Телефонга Илсия дигән сүз чыккач тында тир бәреп чыга миңа. Я знаю, что тебе сейчас надо. Вот Ренат Галиаскаров бездә. Сез белән торган минем күп кенә җырларымның сүзләренең авторы Ренат Галиаскаров. Мандариннары белән. Мен бит синең ашарга яратканыңны беләм. Шуңа күрә мандарин. Бу хатны тамашачылар бирделәр. Алып чыктым, ярармы, укырсың, ачарсың. Минә түгел. Ярар, яхшы. Ренат, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа аның өчен. Матур сүзләрең өчен, җырларың өчен. Ренат Галиаскаров. Садака. Рәхмәт, безгә синема.